Light amplifier from east, light amplifier from north, south, central Kigali. Idem come yagon bad boy shata kola believer champion monster conquer for it. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the motivator, the extravaganza. I live the life I love and I love the life I live. The top shotter number one in Dakangwa, Mr. Doctor, Wagwan. Wagwan bro. Wagwan. Wagwan. Ntabwo ari warwana, wagwan. Wagwan bro. Abenshi baba bazi ko umuntu yavuze ngo warwana. Kwa mfunga kamayi. Wombasha se? Mbonye byakaze. Wo kwiruka. Nakora tekinike yanyu. Marato. Nkuko bisanzwe rero urabanza bibwira abantu badukurikiye. Uratubwira amazina yawe, abusengera n'icyo ukora mu ikanisa. Kubera ko hano ahantu tuzatuzana birabaye gusa. Amazina yawe, aho usengera n'umurimo ukora mu ikanisa. Cyangwa nta murimo ufite. Jewe nitwa Ndakangwa Olivier. Icyo nkora cyo usengera nsengera ahantu cyangwa nta kanisa ugira. Ndi umukristo ku giti canje. Ku giti canje narabatijwe mfite idini nsengeramo Imugera. Ibiti Imugera Gospel Assembly Church. Revera wawe ninde? Ruguma. Naho umushumba wawe? Umushumba wanje simpamwibuka neza. Ngaho dutandukanirize umushumba na revera. Ni ukuvuga ngo revera ni nkaho ari we nyir'ibyondo. Revera ni nkaho ari we nyir'ibyondo. Aho umushumba akaba ari umukoresha. Umukoreshwa. Umushumba ni ukuvuga ngo icyo umushumba aba ashinzwe mu ikanisa. Navuga ko yewe oya wowe tubwire. Njyewe ntabwo nza ninjira mu by'amadini cyane. Ntabwo nzabinjira mu by'amadini. Ariko ni umushumba azagira abantu ibintu byinshi. Akora inshingano nyinshi. Urugero umushumba ni nkaho ari ubawungirije n'ubundi pasiteri. Umushumba abayungirije pasiteri. Tacho muri commentaire baraza kutubwira. Oya itandukaniro riri hagati ya revera n'umushumba. Siko? Nawo bivuga. Oya. Bivugira hano bavyumva. Oya. Commentaire baraza kutubwira munsi. Hariya tuba twasize urubuga rw'abantu kugira ngo bavuge bisanzure, bavuge ibitekerezo bafite nyine ku magambo batubwiye. None Google ntiyo nkopeza. Oya yabanzureke bya Google. None hari akabazo nshaka kukubaza kagufi. Wemera Yesu? Ndamwemera cyane. Yesu niki kuri wowe? Yesu ni umwami, ni n'umukiza kuri nje. Ni n'umukiza kuri wewe? Ni kubyemera? Niko mbyemera nje. Yesu ni izihe nkweto yambara? Yesu ni ukuvuga ngo ni sandari. Ugiye kumbazagaho amapine yaturutse. Njyewe nakubajije. Wewe ntumbazaho amapine yaturutse. Yambaraga sandari. Izihe sandari zitwa gute? Ni Rugabire. Yesu imodoka zabayeho ryari? Imodoka zabayeho muri 70 katurebe. Imodoka ya mbere yakozwe ni igihe cy'intambara y'isi. Mu ntambara y'isi muri 70 ingahe gutyo? Mu 1900 gutyo. Kiki turitse. Noneho yewe. Ahantu Yesu yakwizira Rugabire. Habaye nka compliqué. Ukuvuga ngo ubiri byinjemo odaganyika none hari ukuntu tuzi twakuze bavuga ngo Yesu yambaraga Rugabire. None izo Rugabire zari zikoze muki? Haba ari mu birere. Hari akaririmbo bakaza bakunda kuririmba ngo abana bakera ngo boda si inkweto
aho Rugabire n'inkweto ngaka aririmbe nyine ariko oya, nje si ubumenyi ijwi ndirimba nta kibazo pa kuririmba mu ijwi iryo ari ryo ryose turagufata wapi wa naho ririmba nawe nakubwiye vasi aho nawe bakazaririmba ririmba twumve. Ese uzi uririmba iki wowe? inde jewe iri hejuru muri hejwi ni nza ndirimba iki oya uzi uririmba muri hejwi nyine nawe iri hejwi hajya niko bazabivuga. iri hejwi ijwi ubajije ijwi cyangwa ubajije uko nza ndirimba? Oya mbajije ijwi amajwi ba nza ndirimba yose yose irije ririmba ako karirimbo akahe sinkazi nga ni amajambo abiri. banza uririmbe. Rugabire ni inkweto, bodaboda si inkweto. Aho Rugabire ni inkweto, bodaboda si inkweto. Ujana muri ritime ni sebeni n'umuko nizo Yesu yambara. Muri ritime yitwa nizo Yesu yambara. Ni muri iyo ritime. Oya Aho no ni muri iyo ritime kandi namwe mudufashe niba ariko mubibonye uyigawe ntahaye byumva. Oya nukuri naje babansobanurire kuko bimaze kunshanga kabisa. Batubwira ahantu ziriya babanza batubwira ahantu zirankweto zavuye. Kubera inkweto ziraka tambaye mukasi. Buriya abikige nibo bazavuga ngo Imana igira utumanyeri. Utuntu yikorera. Imana yagize utumanyeri. Urumva? Aho. Igira utuntu yikorera nyine tu. Weho uvuga ngo sira twari twiteze. Urukweto ni gute gosohoka version ya kera y'amapine ariko imodoka zitarabaho. Ico ni ikibazo. None se uwakubwira ngo oya reka tubireke, reka tugume kuri icyo cy'urukweto. Icyo cy'urukweto ariko urukweto ye urukweto kwereka atambaye bodaboda. Oya buriya abantu ba kera bakundaga ibintu bikomeye. Uza wumva n'umuntu uturutse muri Kongo akubwira ngo yewe ngo imiswagi yo mu Rwanda ngo nize komera. Urumva ariko ibyo ngibyo cyangwa ugasanga nk'umuntu akazavuga ati envelope z'i Kigali tizihuye n'izanyabiheke. Rero nanje nk'umwira wa Yesu reka nkubwire tacu norenza. Aya ni amayobera matagatifu. Ni amayobera wo kwinjira muri ibyo wojishwa. Ariko nawe uri kureba iyi video nukuri mudusobanurire mutubwire ngo ese ni gute Yesu yambaye Rugabire imodoka zitarabaho? Ese zira Rugabire zaturutse buriya byari mu mugambi w'Imana. Mana ya Imana nayo ukuntu hagiye habaho revolution no siko mbere wabonaga amapine ariko ni mu bitabo bira by'Abayehova njya ngenda mbibona n'amashovari n'ibiki bifatanye amapine amapine nejo bundi mu 1700 na nejo bundi abarkiye wavutse muri 800 na kangahe? Cyangwa uwo muri 2019? Njewe ni muri ayo makaritsiye. Ni muri ayo makaritsiye ariko abantu ureba umuntu woshidikanya nyine nawe kurashidikanya gushidikanya ko kwabaye guki. None hari ibibazo nkabingahe nkeneye kukubaza mbere yuko tugana ku musozo. Kandi kindi urambaza ibibazo ninda gusubiza ndiruka. Uriruka ndakubaza urirukira yewe ndava kuri kamera nimushake muvyumve namwe muri ko mundebe agiye kumbaza. Aho jewe tuja gutangira namubwiye ngo
ibintu by'Imana sinza mbyinjiramo cyane cyane ariko ndabikunda urabikunda ubyinjiramo wowe wotuma uriya hari ikintu baza bita ngo nyine twovuga ibindi ariko twagera ku Mana iraturenze ni nayo yaturemye gusa ugerageze nawe ndagerageza ni ibibazo byoroshe. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza ese wabaye muri Sunday school? ibitabo bigize isezerano risha ni bingahe? reka mbanze wowe banza uvuge umubare. isezerano risha ni ibitabo nkeretse mbaze nyine. wowe banza uvuge ni bingahe? ni byinshi cyane. isezerano risha ni harya ni mu ijana gutya 200 gutya. isezerano risha rigizwe n'ibitabo bingahe? isezerano risha ni paje ibitabo bingahe? kuvuga ngo Matayo, Mariko, Abaroma, Luka ni bingahe? ni mu 150 gutya. mu 150 aho isezerano rya kera. sinzi nsoma iby'isezerano rishya rya kera. rya kera ntago uzi ibitabo bibamo. rya kera ni byinshi nabyo. ni byinshi basifa abandi n'abandi. ese kankubaze umurongo uvuga ngo Yesu ararira tuzi Yesu ararira oya ntawuzi Yesu ararira manzu usome Yesu ararira. ufite Bible irahari manzu usome Yesu ararira. wemera kubaho se uwo murongo? oya sinza nemera ibintu utarabona cyangwa ntumvishe nyine ko oya ibintu ntarabona sinza mbyemera. none se wowe utekereje urumva Yesu ari kicamurije? Yesu ararira ni byinshi. uvuga nk'ikintu nyine utekereza camurijije. manzu usome uwo murongo turamenya icamurijije. no murongo mugufi cyane uba muri Bibiliya yose. ni Yohana ibice ni 11 umurongo wa 35. reka tusome turebe. Yohana Yesu ararira. Yohana aba mu isezerano risha cyangwa irya kera? ni rishya. Hajya bavuze ngo uzusome ibitabo byo mu isezerano risha gusa. Yohana ibice bingahe? ibice ni 11. ibice 11 ku murongo sikuraje hino kera wageze muri Ezira. Yohana wa mbere navuze ngo Yohana gusa. Yohana ibice 11 ku murongo wa 35. Yesu ararira. hasome neza hasubiremo. Yesu ararira. Yesu yagize gute? ararira. Niki cyamurishije? yarababwiye ati arababaza ati mbese nakubajije ngo se niki cyamurishije? usomye ku murongo haruguru 34 nibwo wumva cyangwa guhera kuri 33. reka dusome tubumve. wavuze ngo sininjire muri Bibiliya cyane, reka duse nk'abasimbutse aho ngaho. hari ikindi kibazo. hari icamurishije buriya ntaco turaza kukireba cyangwa abakizi bakitubwire hariya. ariko murakitubwira. siko kwiza. nta kibazo. reka nkubaze ikibazo cyo mu buzima busanzwe. ntigihuye na Bibiliya rwose, nushaka uretse Bibiliya yawe wagumye kuyireba cyane. ni ikihe kintu kigendera hasi iteka ryose? kigendera hasi iteka ryose kirahumeka se? icyo kintu ni ikihe kintu kigendera hasi iteka ryose? nyine icyo kintu kirahumeka. banza ureke kumbaza kuko nanjye nakubajije. ni ikihe kintu kigendera hasi iteka ryose? uvuga byinshi. iteka ryose ni amazi. ikintu kiri likide cyose. amazi se ntibazashira mu nani mwibido ariko bayavuye he? abayavuye he?
abavuye ntabwo ahora hasi ntihari amazi mu idushe se ntuzi ko habaho dushe ukanda gutya amazi agaturuka hejuru. ibyo ni ibyo abantu bishiriyeho. None ni ikihe kintu kiba hasi udashobora gushyira hejuru? Ni ikihe kiba hasi? umwana w'umuntu adashobora gushyira hejuru ni ikihe icyo kintu? n'ubundi ayo mazi uyatereye mu kirere aho yo kwanga agasubira hasi. oya si amazi wacisha mvuga ikindi oya icyo cyo nicyo icyo cyo nicyo ahubwo mbwira ngo nkubwire ikindi. okay ngambi mbwira ikindi kuri njyewe uretse namwe abari ko mutumva nushaka uzudefanda ikosa ryawe kuko bituma none se urashishikariza abantu kudefanda amakosa yabo. impamvu mbibabwiye ni kese hari igihe nk'ubu umuntu ashobora wenda gukora icyaha urumva ariko cyangwa se akaba atagikoze bakaba bari kumubeshera bakamubwira ngo niwe wakoze kiriya ubwo se atidefanze nubwo yoba yonagikoze akidefanda. reka kubaza ikindi kibazo tugana ku musozo. ni ibibazo nka bingahe hano ntabwo ari byinshi. ikindi kibazo twari tugezeho ari mama wawe ari n'umugore wawe ninde watwaye inda yawe? watwaye inda yanjye? ninde watwaye inda yawe? icyo kibazo urumva ntawayijanye kuko ntawayijanye inda yanjye guteze kugira ngo mvuke. oya nabajije banza usubize ikibazo uko kimeze. deja nkimara kumva iryo jambo urumva uwatwaye inda yanjye ntawe kuko ubu deja ndacyayifite. urayifite? inda yanjye ukongereho ntacyo ngo inda yanjye ninde watwaye inda yawe nyine? ni hari ukubyumva biri logike. oya banza ureke kuzana ibintu byinshi. tawayijanye nico gisubizo. yewe nawe ngahe tubwire aho ugeze manuko tubwire kurabyumva uyu ni Serasa ndamuzi. oya nawe numva ko ari we ko ari ugutwita numva ko yagutwise urumva yakugendanye amezi 9 uwo ni mama wawe. numva wagutwariye inda. ninde wayitwaye? tawe kuko ikibare cyawe uracyagifite. aho ikindi kibazo twihuse sindi butinde kuko amasaha yagiye. nta kandi kabazo kagufi cyane ntabwo ari karekare. nta kibazo uri ready? nundi amasaha yagiye ako nikananira ndasohoka nkubwiye. sawa. ni ikihe kintu gihora imbere yawe? ni ikihe kintu gihora imbere yawe kitaza kije inyuma yawe? oya mbaza ikindi kuko icyo ngicyo bakivuze mwarakivuze. nta kibazo wowe gihora imbere yanjye. gihora imbere yanjye gutera subiza. reka ibintu bya logique nyinshi gutya mpagaze utya ufunguka uhagaze. ikihe kintu gihora imbere yawe kitaza kije inyuma yawe? yewe tuvuze ko twakivuzeho ngagisubize. oya ntago njya nkunda nubwo ngukurikirana cyane ako hari igihe njya mu makomenti bagiye batera ukajya kurebamo ibisubizo. ariko njyewe ndacyari ko mvuga ngo niki cyangwa niki. icyo tuzokivuga. sawa. ni ikihe kintu iyo kitarakoreshwa kiba gifite ibara ry'umukara cyakoreshwa kikagira ibara ry'umutuku cyamara guta agaciro kikagira ibara ry'umweru? icyo ni iki? iyo kitarakoreshwa kiba gifite ibara ry'umukara cyamara gukoreshwa kikagira ibara ry'umutuku cyata agaciro neza agaciro kacu karangiye kikagira ibara ry'umweru. icyo ni iki?
iyo ikintu ari gishasha kigira ibara ry'umukara. kigira ibara Ry'umukara. Igisubizo ni iki? cyarangiza Ico yeme ngaho mutubwire muri commentaire. kurangira Dukomeje no gutumira abantu. Itariki ni ikindi icyo novuga hari festival ihari cyane uyivuge witonze kandi abantu bayumva. rutura hajya wagetinze 1k 1k sabu muratumiwe cyane ko turitegura ikirori ni kuri 20 ni umuhuro w'abera. kandi tariki 29 reka nkwereke hari ikintu nakoze ndango naza nkiriya account ngakanda nakiri yindi ngakanda n'amakomenti nganasharinga cyane tuzureba ku mbuga. Muratumiwe cyane kabira ba Yesu niba utarakanze saba sinka kubona nijuza uri ku mujyana itike nta yindi kwinjira tatike ntaki nukuba kwerekana telefone yawe cyangwa ngakiriye ko wakanze subscribe utarayikanze uja kurya ibishimbo naho ruri wa mu bigori mu gisusa ni mu bigori iriye mu gisusa inka ya ndirimbo nyine mu bigori wowe bo bazoja mu gishombo dore n'ibishimbo bigiye kwera. Icyo nubabwira cyo dushoje narinje guhura n'uyu mupapa sindo umupapa sindo umupapa ndacyari single apana searching ndacyari single